Notration, Verpflegung, Notration, Verpflegung, Emergency ration ili ti ga, znači survival ration za izvanredne situacije. Neki bi rekli da je ovo nasljednik njemačkog naci Iron Rationa koji se dodjeljivao samo u slučaju ekstremnih potreba i smjeli ste ga otvoriti samo uz privolu ofisera na terenu. Mali paket koji vidite u ovim rukama je zapravo poklon od našeg dragog fana Johnnya Walkera. Kao imamo neki man crush ukratko i šaljemo si sranja. Poslao mi je ovo, puno mu hvala na to, je poslao mi još par stvari, ali neke stvari sam preljubovan da bi dijeli s vama. Notration paketić mali, znači sve zemlje NATO pakta ih imaju, čak i Rusi ih imaju, što ovo je ništa čudno. Ovaj mali paketić sastoji se od sljedećih stvari, znači dođe u zelenoj kartonskoj kutijici, vrlo je lagan, vrlo je malen, ima 220 grama i zaista je super stvar recimo za imati u torbi za ne daj Bože. Zašto to kažem? Jer zaista ne treba... Kaj je s ovom vatrom, stari? Bar nema komaraca tebi. Da. Evo ga, to izgleda ovak, ljudi. Dobijete. I to je to. Kužiš, to je ration, ne? To je ration i dobiješ ovo tu. Dobiješ ovo tu i dobiješ to je to. I dobiješ pakiranje. Ovo tu, kao što vidite, je to. To je to. I kad se to otvori, kad se raspakuje. I da, ovo traje vječno, onak i nema uopće roka trajanja. Rok trajanja stavi samo da zadovolje formu na kutiju. Ove stvari možete kupiti u kamping dućanima, na web sajtovima, svuda. Ove pločice su zapravo taj izvor energije o kojem pričamo. Čisti šećer, zapravo ugljikohidrat smljeven do iznad uha. Evo kaže tu, nur werden, wenn es nicht möglich ist, das Wasser zu kochen. Wasser, znači dobiješ 2 tablete, ne 2, 4. Znači kada nemaš mogućnost pitke vode, onda ubacuješ ove tablete u vodu koju si ubrao u potoku, recimo ili urin vlastiti ili slično. Šalim se bez urina. To samo Bear Grylls može, mi ne možemo, obični ljudi. Nađeš neku vodu, ubaciš 2 tablete, pričekaš pola sata, mislim da je na pola litra vode ili litru 2 tablete, sad ću provjeriti. Ha? Da. 2 tablete, litra vode, ubaciš, pustiš sat vremena, pol sata, izmučkaš, dobro ga izmučkaš i da to sve prođe kroz cijeli sustav, ne? I možeš piti vodu. Zašto je to bitno? Zato što da ne krepaš, jer voda je najbitnija u situacijama visokih rizika. Ovo ovdje je ekstrakt čaja, dobiti 2 šalice čaja, 2 vrećice čaja, koja je fora s tim, ovo je ekstrakt, dakle prah koji se rastapa u hladnoj ili toploj vodi, ovisi kako želiš, ne? Zanimljiva stvar je da ovi čajevi su zapravo napucani isto sa energijom raznom i psihofizički zaista pomognu čovjeku u slučaju velikog distresa ili ti ga nevolje, malo te povrate, ne? Eto, u principu dobiješ 4 pločice. Šta se sve može s ovim pločicama raditi? Znači jedna pločica sadrži, ne znam koliko energija, vjerojatno puno jer to je onak... Kad nemaš nikakvu hranu i u totalnoj si gabuli, gabulja, onda si lijepo ovako ovo otvoriš. Jedan od načina na koji možete pripremiti, osim ako želite samo grickati ovo, imaju prste, je taj da u neku posudicu ili što god već imate pri sebi, možete na kamen ili nekakav dubinu, nešto bilo šta, podrobite vašu energetsku pločicu, ovako. Tipak imate samo to 3 dana, jebi ga, morate malo inženjerstvo neko upotrijebiti, ne? Ako ste u prirodi, zdrobite sastav to sve, ne? Ovak zdrobite to. I onda u to naspete toplu vodu. To izgleda kao kiša u pješčaniku. Tako je.
ko piša u pješčaniku. I onda recimo uzmete grančicu koju ste prethodno dezinficirali s nečim. I onda malo to ovak. Nije estetski najbolje i nije ovoga sad ne znam šta, ovo ne. To je znači jedna ova kutija bi vam trebala trajati, šta ja znam ono. Jedan dan, a? Jedan dan. Znači ako ste u nekoj zaista frci, možete možda razvući na 2 dana. Pa recimo ako gledate da je jedan obrok treba biti obilniji možda ili nešto, onda možete napraviti od dvije ove pločice napraviti kašu za ručak, a recimo ove druge dvije pojesti za doručak ili večeru. Ili ono što se preporuča je da se pločice ravnomjerno jedu kroz cijeli dan kako bi imali konstantan dotok ugljikohidrata u mozak, kako bi mozak bolje radio, ne? Nego reci ti kako ste od grančica napravio žlicu? To je tajna jedna slavenska magija, ajmo reći, crna magija naša, kada nakon što žličica dotakne hranu, grančica dotakne hranjivu podlogu, ona se automatski pretvara u MRI žlicu jer zna da tebi treba pomoć. Ona zna da tebi treba pomoć i ona se pretvori u žlicu. Actually, uopće nije tako loše. Po čemu ima okus? Po... Slatko, slano, šta? Naginjeno je slatko, ali je dosta pjeskasto i neutralno. Evo. Ova kaša se može zamrznuti recimo. Ako ste doma i uživate u emergency rješenjima, možete staviti u frižider, ohladiti i napraviti od nje neku vrstu pudinga. Naravno, za to nije predviđeno je za preživljavanje. A kada se koristi za to, onda vjerojatno vam je najjeftiniji obrok dana jer jebi ga, morate preživjeti. Kaša kad popije vodu postane zaista ovako gusta i čvrsta. Eto. Ono što nas zanima isto je čaj. Instant čaj, u prahu. Evo, ovo dosta podsjeća recimo na Hrvatsku vojsku. Na onaj naš prah. Kao iced tea, samo što naš iced tea nije ovaj survival čaj. Evo, ovo je čaj za preživljavanje, dosta je guste konzistencije. Miriši na... Actually miriši na crni čaj, na onaj indijski crni čaj, to jest što već je onaj tamni čaj. Ovaj čaj je napucan s tainom, jer eto, crni čajevi su poznati po svojem energetskom djelovanju na tijelo i na mozak. Dakle, da ponovimo gradivo, survival ration, idealno za planinare, ribiće, sve ljudi koji se kreću u prirodnim okruženjima s mogućnošću ostanka, ajmo reći, nesretnog ostanka tamo. Znači, ponajviše planinari, vojska i slične službe, GSS, ne znam, kogod se bavi s tim. Recimo piloti mislim čak da dobiju, vojni piloti dobiju ove pločice. Ruski piloti recimo i naši čak su dobivali ove pločice. U slučaju pada da su na nepristupačnom području da mogu preživjeti barem neko vrijeme bez problema da ne umru od gladi, doslovce. U slučaju preživljavanja najbitnije je daleko voda, bez vode ste mrtvi. Dakle, uvijek se poprinite prvo za vodu, onda za sve ostalo. Hvala još jednom Johnny što je poslao ovaj paketić, interesantni za preživljavanje. Nadam se da ste nešto naučili iz ovog. Ja preporučujem svima koji se bave sa nekakvim outdoor aktivnostima, je li to camping, je li to hiking, je li to grappling, je li to hooking, kako se to više zove. Imajte uz sebe barem jednu ovu kutijicu. Kutijica nije velika, kutijica ima 200 grama, pakira hrpu energije i zaista vam može spasiti život. Možete ih naći po internetima, ja ću za vas izvući neki link pa ću vam staviti dole copy-paste da si možete pogledati. Zaista čuva glavu, inteligentna stvar, zaista ovo imati s sobom. Hvala svima na gledanju, subscribe-ajte se, molim vas, zaista vas molim, nama je to tako super. Hej, subscribe-aj se, mi smo fakat cool. Pozdrav svim našim vjernim fanovima, novim i starim, lajkajte video da skačemo svuda okolo po internetima i nemojte zaboraviti, možeš biti glup, ali uvijek budi spreman.